Ene ndisio nisia matungulu ya yulu ni mendeka kuipathana maundu ala matonya kutolonga maendeyo kana utoti utena matunda maseo ni witano kuma kwi MC wa Kisio Mathias Mwasia emwamba na mama ene nthi kuma Oldonyo Sabuk alama aliana panene na maandamano alama ethitwe maitwe iwa Kisioni oundu mwe na cheleni kindu kila maelesia kana kubika pau kiina uniko kwi mwene nthi kwitha silikali ya kaunti Makueni oundu mwe na ila yakati itoese melati kauta ya maendeleo kwi mwene nthi. Boniface Mathias mambo watakana na tiano laithi to ivangilisio ni thinde na uniko kwi mwene nthi kwitha watongo imendeno kwa tianeni wa maundu make maendeleo na nende vata medho na umesio ni kana manengililwe muthe ya kwi maandamano mekitwe on Saturday makwasia ati maandamano mekike na ni kwatia lelwa Baringo tunasobisie within 12 kilometers Baringo yonde na mheshimiwa Mole na mheshimiwa gavana asio koselela ba aita matinga ndoza na grenda na asio kaeteta baba yake awani ani kwatire na utongo yola hivyo ndo mama tongo no mandomie yongo atiania naguo kila tuweka ni kwasia kuimandamano merona kwika eni matongo no thi na yakwa ani ngamete ndikwenda kindu kiwa peace ya andu mama tongo no makwa memba na thina yoyote uneni uyu yendanya na mama enende la maweta nonginya tongo la meivela ni mwana wa mwanyi wa kuthukumagana kwa nizekela mathi ya mwene ndevi ndani ya kwekune ya maleve kwitho yumonete mama endeyo na idhwani maulikilwa matonya uvingi zika na kila tikwazia tiasio mheshimiwa witu Mathias mambo engwata niyo na gavana witu wa Vitha Ndeti ni mathukumite Matungulu North manalo magatema uko waku Matungulu North kuja London masibitali magasovia gina magaka ward inazia ukoma dakitambazi dispensary kwa ukila tikwazia tiasio tiaganei na gavana na mheshimiwa witu Mathias mambo mathukume enende pate kelele o mwingi na kelebe mundu tha ena ndeto mbingi sia kunena no sai gaitwa mbovu kumwa to itwe ke maandamano baiye bandu tu sai kara kunewa maendeleo gaitwa mboke tha kila kibo tasio kacho kata kiuma tu yo bando kingi na tawisa ai nende na ite sienye ni mundu wako na nini ungamie isio tuende ite sia andu mbeu ila mwambe ya maandamano ini mugwata mbeu MC uende anaweta kana vaikisio kiubadhulu wa mundu ni makoneti maendeo nthini wa matungulu ya yulu na maendeo maiza kuka evinda yimwe atoni ati ya mitarala kibadhuka nyona enende kufiki waonthe kukwithiwa kindu kiende na silizi ndo sia silikali sietagwa sio ondeza vali umwe kindu joka once by once makamuno imana kwatie lelo next week but one stima ni ukete mheshimiwa Mule wanenga ni transformer 4 transformers kayata na sio kanenga na Baringo transformer inge ile ale lumbado wa national no wende so kila kwasi atongo yela me yuela ni oyu ni mande na kutukuma wea atwende kutukuma wea kina 2027 wala menda wenda menda maandamano menda kwandamana pina mwana wo we mwana wo akwenda kwara kwa menda maandamano kaundini ya Masaku kumando nyosambu kunyeni tawaboni mutesea